Mu mateka y'isi hari abantu bake bahinduye amateka y'ibihugu byabo ku rwego rukomeye cyane. Umwe muri abo ni Mao Zedong, umugabo wahinduye Ubushinwa igihugu gikomeye cyane cya gikominisiti. Hari abamufata nk'intwari yahagurukije igihugu cyari cyarashegeshwe n'ubukoloni n'intambara, ariko abandi bakamubona nk'umwe mu bategetsi bateje urupfu rw'abantu benshi kurusha abandi mu kinyejana cya 20. Uyu mugabo yavukiye mu muryango w'abahinzi ariko aza gukura afite inzozi zo guhindura igihugu cye. Yabaye umuyobozi wa revolisiyo, ayobora intambara y'abenegihugu, aza no kuba perezida wa mbere wa People Republic of China mu mwaka w'1949, cyangwa se aza kuba perezida wa mbere wa Repubulika ya Rubanda rw'Abashinwa. Ariko ubutegetsi bwe bwaranzwe n'ibikorwa bikomeye birimo Great Leap Forward yatangiye mu mwaka w'1959 ikarangira mu mwaka w'1962, aho yari gahunda nini y'ubukungu n'inganda yatangijwe na Mao Zedong mu Bushinwa, ndetse na Cultural Revolution yari gahunda ya politiki y'imibereho yatangijwe na Mao Zedong hagati y'umwaka w'1966 kugeza mu mwaka w'1976. Zikaba ari gahunda zavuzweho guteza inzara, urugomo n'urupfu rw'amamiliyoni y'abantu. Uyu munsi kuri La Grace ya Africa tureba amateka yuzuye ya Mao Zedong, uburyo yazamutse ava mu bukene akagera mu butegetsi bukomeye, ndetse n'ingaruka yasize ku Bushinwa no ku isi yose. Mao Zedong yavutse mu mwaka w'1893, avukira mu ntara ya Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa. Ese yari umuhinzi ukomeye kandi ukunda gukoresha imbaraga nyinshi ku bana be. Mao Zedong yakuze akora imirimo y'ubuhinzi, ariko ntiyakundaga ubuzima bwo guhinga gusa. Mu bwana bwe yakundaga cyane gusoma ibitabo by'amateka ndetse n'ibivuga intambara. Yize amashuri make ariko aza kwiyigisha byinshi ku buzima bwa politike n'impinduramatwara. Mu gihe Ubushinwa bwari mu bibazo byinshi by'ubukene n'ubutegetsi bubi bw'abami, Mao Zedong yatangiye kwizera ko igihugu gikeneye impinduka zikomeye. Yatangiye gukunda ibitekerezo bya Karl Marx na communism. Mu mwaka w'1911 habaye impinduramatwara yeheretse ubwami bwari bumaze imyaka myinshi butegeka Ubushinwa. Mao Zedong yinjiye mu gisirikare igihe gito, ariko nyuma agaruka kwiga no gukora ibikorwa bya politiki. Ni muri icyo gihe yatangiye kwizera ko abaturage basanzwe, cyane cyane abahinzi, bashobora guhindura igihugu kurusha abanyapolitike basanzwe. Mu 1921 Chinese Communist Party yarashinzwe, maze Mao Zedong aba umwe mu banyamuryango bayo ba mbere. Icyo gihe communism cyari igitekerezo gishya mu Bushinwa. Mao Zedong yatangiye gukora abaturage bo mu byaro, ababwira ko abakire n'abanyagitugu ari bo batuma abaturage babaho nabi. Yizeraga ko revolisiyo nyayo itazaturuka mu mijyi, ahubwo izava mu bahinzi benshi bari batuye mu byaro. Mu myaka yakurikiyeho igihugu cy'Ubushinwa cyinjiye mu ntambara hagati ya Communist Party n'ishyaka rya Nationalist ryari riyobowe na Chiang Kai-shek. Mao Zedong n'abasirikare be batangiye gukoresha uburyo bw'intambara ya guerrilla. Intambara ya guerrilla tuzagarukaho no kuri La Grace ya Africa. Murwana ariko mukoresha udutero shuma. Bihishaga mu misozi no mu byaro, bagatera ibitero bya hato na hato.
nubwo bari bafite intwaro nke, Mao Zedong yatangiye yubaka icyizere mu baturage cyane cyane mu bakene. Mu mwaka w'1934 ingabo za Mao Zedong zari ziri gutsindwa bikomeye. Byabaye ngombwa ko we n'abarwanyi be bahunga bagakora urugendo rurerure rwiswe Long March. Uru rugendo rwabaye amateka akomeye cyane muri komunisme y'Ubushinwa. Bagenze ibirometero birenga 9,000 banyura mu misozi, mu mashyamba no mu bice bikomeye cyane. Abantu benshi bapfiriye muri uru rugendo kubera inzara, uburwayi ndetse n'intambara. Ariko Mao Zedong nibwo yarushijeho gukomera nk'umuyobozi. Long March yabaye ikimenyetso cy'ubwitange n'imbaraga za Communist Party. Nyuma yaho Mao Zedong yabaye umuyobozi mukuru utavuguruzwa muri iryo shaka. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, intambara hagati ya communisme na nationalist yongeye gufata umurego. Maze mu 1949 Mao Zedong yatangaje ko hashinzwe People's Republic of China, Repubulika ya Rubanda rw'Abashinwa, maze ayibera perezida wa mbere. Abaturage benshi bamubonaga nk'intwari, yabakuye mu bukene no mu butegetsi bw'abakoloni. Yatangiye kuvugurura igihugu mu buryo bukurikira: yafashe ubutaka bw'abakire maze abuha abakene, yubaka inganda, yashyize imbere uburezi n'ubuvuzi, maze ashyira igihugu muri gahunda ya communism. Ariko kandi abataravuga rumwe nawe benshi barafunzwe, abandi baricwa. Mu 1958 Mao Zedong yatangije gahunda yiswe Great Leap Forward. Intego y'iyi gahunda y'Ubushinwa kwari ukugira Ubushinwa igihugu gikomeye mu nganda mu gihe gito cyane. Abaturage bashyizwe hamwe mu makoperative manini. Abahinzi basabwe gukora ibyuma no gukora cyane mu nganda. Ariko gahunda ntiyagenze neza, kuko ubuhinzi bwarasenyutse ku kigero mu Bushinwa hateye inzara, maze abaturage babura ibyo kurya. Igihugu cyose cyuzura inzara. Abashakashatsi benshi bavuga ko abantu miliyoni hagati ya 15 na 55 bapfuye muri icyo gihe. Kimwe mu bihe bibi cyane by'inzara byabaye mu mateka y'isi. Nyuma y'ibi, hamwe mu bayobozi b'ishyaka batangiye kunenga Mao Zedong, ariko ntiyigeze yemera gutsindwa. Mu 1966 Mao Zedong yatangije indi gahunda ikomeye yiswe Cultural Revolution. Yavugaga ko igihugu cyuzuyemo abantu bashaka gusenya communism. Yahamagariye urubyiruko rw'isi Red Guard, cyangwa se abarinzi b'umutuku, guhaguruka rugakuraho abanzi b'impinduramatwara. Icyo gihe abarimo n'abanyabwenge barakubiswe izakabwana, amashuri menshi maze arafungwa, insengero n'ibitabo byinshi byarasenywe. Abantu benshi barafungwa, abandi baricwa. Ubuzima bw'igihugu bwahindutse akajagari. Hari abantu benshi batotejwe bazira gusa kuba barize cyangwa se kuba bafite ibitekerezo bitandukanye. Cultural Revolution yamaze imyaka hafi 10 kandi yasize igihugu cyarasenyutse cyane. Mao Zedong yari afite uburyo budasanzwe bwo gutegeka. Yizeraga ko abaturage bagomba gukomeza revolution buri gihe. Yakoze cult of personality, aho amashusho ye yashigwaga hose kandi abaturage bagasabwa kumwubaha nk'umukiza w'igihugu. Igitabo cye kizwi nka Little Red Book
cyabaga mu maboko y'abaturage benshi. Nubwo yari akunzwe cyane n'abamushyigikira, bataramukundaga batinyaga kuvuga ibitekerezo byabo. Mao Zedong yizeraga ko imbaraga za politiki ziva mu gisirikare no muri revolisiyo, kandi yavugaga ko amagambo azwi cyane agira ati political power grows out of barrel of gun. Mao Zedong yapfuye mu mwaka w'1976 afite imyaka 82. Nyuma y'urupfu rwe, abayobozi bashya b'Ubushinwa batangiye kuvugurura igihugu, cyane cyane Deng Xiaoping. Leta y'Ubushinwa yemeye ko Mao Zedong yakoze amakosa akomeye, cyane cyane muri Great Leap Forward yabaye mu 1958 kugeza mu 1962, aho yari ya gahunda nini y'ubukungu n'inganda yatangijwe na Mao Zedong, ndetse na Cultural Revolution, ya gahunda ya politike y'imibereho yatangijwe na Mao Zedong mu mwaka w'1966 kugeza mu 1976. Ariko kandi igihugu gikomeje kumwubaha nk'umuntu agize uruhare rukomeye mu mateka y'Ubushinwa bwa none. Uyu munsi amashusho ye aracyari ku mafaranga y'Ubushinwa, kandi amazina ye aracyubahwa n'abaturage benshi. Amateka ya Mao Zedong ni amateka yuzuyemo impaka. Hari abamubona nk'umuntu wahagurukije igihugu cyari gikenya akakigira igihugu gikomeye. Hari n'abamubona nk'umuyobozi wateje imibabaro n'urupfu rw'amamiliyoni y'abantu. Ariko ikigaragara ni uko Mao Zedong yahinduye amateka y'Ubushinwa burundu. Ibitekerezo bye byagize ingaruka zikomeye kuri politike y'isi, cyane cyane muri communism. Uyu munsi Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bikomeye ku isi, ariko amateka ya Mao Zedong aracyarwanirwaho cyane kugeza na n'ubu. Mwakoze gukurikira La Grace ya Africa. Niba ukunda documentaire z'amateka, ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, kandi niba warayikoze ukore like na share kugira ngo abakinangiye nabo babashe gukurikira La Grace ya Africa, kugira ngo nabo babashe gukurikira inkuru zikomeye zahinduye isi. Hano wari uri hari kuri La Grace ya Africa, wumvaga ijwi rya Muniga 07 Pack. Gracias.